Ngicela ukubingelela. Siyathokoza. Umango Thobani. Sangoma esibulwa ezinye esibulwa ngamathambo. Umphathi wokhubala isandla sensimbi usikhwe sentambo ehlise ibomvu zamadoda. Thina jolo bathatha umanzi olwandle umanzi ababaya. Nayi comment yalamabhodlela. Amabhodlela azenza imanga kumuntu. Kodwa akudingeka ukuthi ulalele mina mangikuyalela ukuthi yenza njani. Ungenzi okwakho. Yenza lokho engisuke ngitshene khona. Nasi salukazi. Siwasebenzisile. Siyathokoza salukazi, uNkulunkulu akubusise namathonga benawe. Uwasebenzisile amabhodlela nayo imphumelo yawo. La kudingeka ukuthi ulalele mina mangitshela ukuthi yenza nje. Ngathi mangisho into mase uthi wena hayi ubona ukuthi kukude lapha engithi yakhona. Emfuleni. Amabhodlela anamandla kakhulu. Anezinto engifakela nazo. Bese ke uyakusebenzisa njengoba ngisho. Ungenzi okwakho. Makuvela amaphupho ungitshele. Ngoba la sikhulumisa inithonga. Sikhulumisa ithoka ngoba ithonga liphethe impilo yakho elizositshela ukuthi uhamba kanjani. Ngiyathokoza salukazi, uNkulunkulu akugcine. Nginqwaba abantu abakhulumayo ngeke ngize ngiveze la ko WhatsApp masikhuluma. Kodwa nje ngithi lokho angeke ngikuveze ngoba uyasho ukuthi hayi kufanele ukuthi avele ngoba icomment le. Nabo yezidlangalala sonke. Siyathokoza salukazi. Siyathokoza kukhanye.